Boravak u prirodi podstiče dobro raspoloženje, podiže imunitet i doprinosi boljem zdravlju. Borova šuma koja okružuje Gamzigradsku banju prava je prirodna oaza, pa mnogi dolaze da okrepe organizam i oslobode se stresa. Za razvijanje sportskog duha i održavanje kondicije, ali i u terapeutske svrhe, uređena je staza zdravlja. Zanimljivo je da se aktivnosti sprovode pod nadzorom terapeuta. Grupice su od po 5-6 pacijenata zbog trenutne pandemije koja postoji. Imamo 3 odmorišta na kojima pacijenti rade vežbe. To su vežbe opšte kondicije, vežbe relaksacije, vežbe za gornje i donje ekstremitete i to naravno u skladu sa tom određenom grupom pacijenata koja je tog momenta u šetnji. U banju, čije lekovite izvore koristio još rimski car Galerije, mnogi dolaze na lečenje, pre svega oboljenja krvnih sudova. Među njima je i Smilja Bošnjak iz Kragujevca, koja je stalna gošća već 4 decenije. Ovde dolazim 2 puta godišnje, verujte, nijednom nisam izostala, u proleću, u aprilu i u novembru, u jesen. Tako da 2 puta godišnje dolazim po 12 dana. Tako da zahvalna sam banji i dijeti da sam još živa i da dolazim ovde. U specijalnoj bolnici ističu da je boravak u Gamzigradskoj banji idealan za post-covid oporavak. Post-covid pacijentima je od izuzetnog značaja praćenje tih eventualnih tromboembolijskih događaja i sama evaluacija stanja krvnih sudova i u tom smislu mi i radimo između ostalog i dijagnostiku Doppler krvnih sudova, odnosno ultrazvuk krvnih sudova, arterija i vena, gornjih ekstremiteta, donjih ekstremiteta kao i vrata. Mineralna voda temperature 42 stepena koristi se u terapijske svrhe u galvanskim kadama, ali i u bazenima za decu i odrasle.